Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu mara sam news kadai rensa Zeme ko na pumwangai dale. Pakistan kadege ralang betu zemi pui mina Supreme Court Judge Pakistan kadege turambe kige hulang bege samramba pui to rapazina Justice Ayesa Malik ne tegudale jasale. Justice Ayesa Malik se Lahore High Court ke tatu zabam kulai pause Pakistan Supreme Court ke samramba pui to diza pause ting kumchang naze himruket pata pingib to changmak pata na tegudale. Zai Justice Ayesa Malik ne Pakistan kadai gurelang be mi pui miroge Chief Justice of Pakistan te dogulei je news sources ne sale. Kazakhstan kadai gu President Kasim-Jomart Tokayev ne zinai kreke uzes na rimaige security forces sipai meramata ge pasam pega is anti government protest hingde te leti me bodu kangyambe zai chirarang toga bete makche gimina kaptu loze hepet kaidele. Anuina chido bule Kazakhstan kadega gari gumacha pemi huhang zai corruption government nim tebe zai peset medu kudoi te zabam beluga lakche protester mena protester zabam ko dele chige Kazakhstan interior ministry na saze hindi teleti me mina hang kai strok medu panuina kapche ni lei zai panuigo security forces sipai me mina hang krusna sai di lei zaina authorities mena mina changchum si medu kabang kia kai zala lei za kachule Zai Kazakhstan kadai gu President Kasim-Jomart Tokayev ne zinai kreke zes na rimaige Russian magu President Vladimir Putin du Russian magu sipai medu anti government protester hindi tehleti me bodu kala deira langai bize na tokyo besam rangai delei Gujarat government ne India kadege COVID-19 rate luket nen tusu zabam dege Bivren Gujarat Global Investor Summit tingkom chang na jang kai kano Gujarat state ke dichun tusu ra temele ne kachakran kang digut kai zabam le na gundui kreke uzi kregena bamchura beze cancel sodara delei za sale Aipo sam kamgai beze Gujarat gu Chief Minister Bhupendra Patel ne COVID-19 rate gu pamapiluze tanai kreke uzi srok bama ge sapet kai delei Gujarat gu Chief Minister Bhupendra Patel ne pagu Twitter karo guys look re Bivren Gujarat Global Summit tingkum sang na jang kai kano na ko hanga sodara delei palam ana COVID-19 rate mapize anui hai mena hang ira gera beteze te gai delei zero gai delei Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne zinai kreke uzes no rimaige online gana pakna be campus Sitaranjan National Cancer Institute Kolkata ge lepet kadelei chige West Bengal gu Chief Minister Mamata Banerjee du ko zogai delei I Sitaranjan National Cancer Institute pakna be campus ke zai hai madaila lei zaina apo katlebe ge kachang kang gutpe kro hamingu mre madai gut lei za kachulei Zinai kreke uzes no rimaige Assam State Charadioi District ke milungrin gabe petelei rahang met na poina ting kuminge uzai ting kum strok mina hangchum du mina ruchet ni lei ja salei Marasam poga be sai suize ai rahang mehna poina ku chumze panui ki mago za ingaina tobe ki lungge bambage mi to chuze puni chu ruchet ni lei ja salei Police investigation report na saja ai me rang mana poina ku chum khyokian tim mingne pnui ki mi to chura to lei ja sale chige chira doi superintendent of police Sudhakar Singh na saja pnui ki mi to chu be hi tingcho kun ta kroi pi ge lei ja chele Board of Secondary Education Sibana zinai kreke uzes no rimaige High School Living Certificate Examination tingkum chang na jang kai kono lesiki kregu board exam date sheet hai minata ge rangba gai dele Zai Hex SLC exam tingkum chang na jang kai kono gu date sheet sai suize kizin ke uzi kriming e maigene exam tha chuze kizin ke uzi mreket tingkum chang na jang kai kono ge thaloi rai gulei eket na apo Hex SLC exam thame duize lona tha gulei tingcho zai tingcho thame dui kunta squigine chuze tingna kreu kuna changma thagulei zai tingi thame duize kunta ket pigine chuze tingi kunta madai pi changma thagulei ja kachulei Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinai kreke uzes no rimaige online gene tingchuna tlobe mi do ko hami ki du rengi ze Manipur kadai ko hami ki bogane lungzeu to ze lungbam rahang regi zabam pe general thanga nai chira thanga me Kangpokpi district ne lepet kai delei Chief Minister na pagu tweets ka rogai ze pasui sang nei online ne anui Manipur magu hero present mahang je na ka hame kidu rengi ze punui ring ting pepet kamel mi tlo ga be ning to beto ze lepet ka rangolu za ka chele zai apo statue ting chuna tlo ga be freedom fighter mi pe ze wang ra be no malunge plam si ka mi bet pe sang ra zai present me ze lung te ze ko hung be pui pe sang kham lura te lo ze pana rangai de le jai na Chief Minister N Biren Singh na sa ze Manipur state ka na mai kri ke ze set
kamai gane choose garim fui gane zai limbagri gane klim bung gane bewang malena a covid-19 RT-PCR negative report tewang ra kanang dalei jak chule Assam State Golpara District ne znai kri ke zis na rima ge North East Zone roge ilang ben National Water Awards lu leize Union Minister Jal Shakti Gajendra Singh Sakhewat na rangba gai dalei zai National Water Awards ilang be best test category ge Uttar Pradesh na ilang be state lu dalei zai pakna be Rajasthan zai pak chumbe ge Tamil Nadu aipo program ge Union Minister Jal Shakti Gajendra Singh Sakhewat na saze dui ke chebe ze dei prege bamlei na hange pibang zai bang pilei za sale zai naka India gdei ne dui tingkum ge tei bambe billion chang ke cha ha ke zai India gdei ne tingkum chang na za ring ge te rabze billion chang ke cha ham dai za dai sana te gudlei ze Union Minister ne sale Union Home Ministry gu mara sampo ga sai suize znai kre ke zes no rima ge India gdei ge COVID-19 rarit ne raza positive test pe memino laket sangkrus no za ha ke simedu COVID-19 rarit positive test pe telei zai naka a India kadai ge COVID-19 rarit ne raza mba plana teuze krok chum lag renew ko no changkai stroke hai chum react set stroke la delay chimero ga South Africa kadai ge ne COVID-19 rarit pezet ka chambe wongbe Omicron rarit che changchum jes no la delay zai naka teuze India kadai ge states guys no ge la delay ze kachule zai ne Omicron cases changchum jes no amro ge Omicron rarit ki ne raza iradi me plana teuze changket haiket rescue ma iradi delay ze Union Health Ministry ne sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu report sai suize znai kreke zes no rima ge India kadai ge COVID-19 rehu kablo lume plana teuze kro haket ringeuse lag ringe ku namedu kablo delei ze sale zai znai kreke zes no rima ge India kadai ge COVID-19 rehu kap kameriak lag riak set ket medu kap kan leize Union Health Ministry ne sale zai nalang betul ze India kadai ga COVID-19 rehu ko vaccine name tingkum groming ye gene ningum grote set ya changwe kapani meriak plana teuze croquet lag rescue medu kapani leize sale ai gene na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele